начинаем, да? Үтө күнінен саха серин олоқтақтары оны ылжыттыра, а также бұл бейрені көрін сөбілән істер көрәтчілерге үтө күнінен. Бейге бүгінгі берейбіт мастер-класс бұд, қортопы бұд, өлгімнік үннінден передача кәлін ылжыттылар оғын бәйбін қыратық білсейінлері боллаққа Протопопова Анна Викторовна демін, Жокускайда тыға хайсыты научный чинчер института картофелеводство, онна агроэкология лабораториятын научный сотруднигабын. Бұл институтка өлеләбітім ратта. Специализациям защита растений ген фитопатолог кен ола бетер қортопы ырытын әрі бол бақара атын үйнәйлер ырыларын, ылжалларын, онна кенлері ырыттан көміскүрге сүбелері үйәретебіт, онна бұл жоңға бәбіт үйәрепепітін тарғатабыт. Бәйін Белградтағы Национальный государственный университетка аспирантураны бітер бітім, онна бәйін диссертация біліміне хеджебін. Атак бүгінгі тема бұд етеп бітім күрді қортопы бұд өлгімні күнінен ден, қырақи мастер-класс бұтын қырақи под тема күрдіктарға арартылатым. Ол әбетер бастатан тұран бейге қортопы бұтын үннерерге туыққа болғым топтың ұруқ бұтын надыны әбетер бұл әлбәқ үніне олар бұтығар туыққа внимание, нұчалаттаға внимание ұра бұтынайды. Бастатан кыгынди сааспыт кәлі ол онна бастатын туран бихи сорпут талабыт. Ол әбетер боллағана сорпутун талабыт үннерерге. Бияха бу сахасиригер опсая 6 сорт районированный, ол курдук северный, Якутянка, Тулунская ранний, бу хикарыгүтүгер ким хатар, северный хатар, северный, Якутянка, Тулунский ранний, бу боллағана Вармас. Вармас, оны таханан өсі бұл бәйін кітті жекер бәтім Любава, оны Невский сорттар. Эти 6 сорттар бігеға 6 сорт районированный, оны таханан өсі адаптированный сорта ден балдар. Бұл районированный сорттар кімлер қанлық тасыл, Құран жыл, әбітер ардақтар жыл, болар кімлер урожайдарын хем берелер. Онта адаптированныйдар, кинер берелер кынан баран хорохсыл манны кахылыттака жылдықтырын сөп. Жылдықтырын сөп, ола бетер нучалыттака не понравится конкретный климатические условия определенного года де нучалыттака хеп. Онлук сорттар бихаме балар, бихе институт путугар Каменский, Адретта, Жуковский, эльбах сорт Василек, инден онлук Розара, хеплигин эльбах қайсы Розара ден сорду ордук сөбілән олордор. Ол сорттары этибарта бихеха адаптированный сорттар. Ол та бихеги сақабыт сирия кылгас сайыныгар үнүнү беренлер, урожай берелер. Оны же бихи болғамтауты урабыт. Оны болғаны чаханы жоннор, үксе тугунан бу красноклубневые сорта картофеля дени талахатылар сеп. Талахатылар, онто бу маған дағаны жүхіне картопы үнүнү берерче. Үнүнү берер, любом 100%. Туқтан дағаны кығыл сорттан по каким-то вкусовым качествам да туқтук дағаны олар иббат. Сорпутун талар бутер жоннор туқ болғым тағытын ұра туғынан талалар иден. Кәлін ұйтылақ кәләтчілер. Қанлық сорды бұл хранилища, бәғә бұл бұқаны хранилища баран кәлім, ол онына бұл қанлық сорды атлағабытын иден ұйтылақ кәләтчілер. Оны болғаны қаз білді кейі бәйтін тағынан әте істеуіп кемттен әрі істеген кәлелер. Бұл қанлық әрі сорт бейгі ұлыс бұтығар аджаға чөйді күйінер әбіттенлер, бәбәлерден істеген кәлелер, онына уже білен кәлелер. Қанлық онтон болғаны, конечно, тугунан. Үксе тугунан урожайнахынан, ол әбетер 1 гектарттан түхі әлбәқ 1 квадратный метрден түхі әлбәқ картопыйден берериден тоқтулар. Бұл, допустим, иннегетер бұл Якутянка ден картопый кені потенциальный урожайнаға 1 гектарттан 205 центнер, 5 тонна берен сөп.
ол та потенциально ол чүйдүк көрдөккө харайдакка утун куттакка бартын сө видеале көрдөккө кини хүбе 5 тонна бересеп оны таханан боллагана размерыттан ол эбетер товарны истен хеп төһө улахан хортопуйдары берери диет бу якутянка хортопуй клубни хеп кини маны улахан бай беден бай болар туохтан товарный клубни болар антон боллагана бу северный кини боллагана арикара хеп северный онна боллагана киннер все-таки бу саха сиригер ол үрдүнө бу сорттарбыт тугунан химбир сроктарынан тухтуллар отличаются период вегетации ден хеп олата бу самый эддетеңи нигитер хата бу тулунский ранний кини хами эддеситер атыгар да бардит ранний ден тулунский ранний ден кини хами эддеситер ола бетер кини биhem 5-6 күн хигер ситер ол кенттен бу якутянка северный онна самый хойкаңы отупаз неспелый ден болар боллади биги условия бетемине саха серин условия тигер вармас болар вармас кини ари ухуннук ситер паз неспелыйга китсер ола бетер кини атыржа хайын бүтүтэ бидде уже товарный клуб неден улахан клубинен бидде тухтан кутан кирен барар хеп эти сорпутун таллыбыт бягат тохутнан сортка отон внимание тухтуханада уделя onu tahanan reproduksiya den бар. Reproduksiya den бар. Ол репродукция истивиккит бола багардар супер элита, элита den. Том просто идук это качество деп курдук хеп. Маннык настоящий семена картофеля ден те маннык хортопига этинтен тахсан бу элитные то биги институт, допустим, супер элитаны тука атыга тахарар. Он эти того биги неге үшге репродукция, первая, вторая репродукция денеме баллар. Эти того репродукцияны биги талыктак битни де картопи биги олбор бутор чахны кихи болун небитер карахайсо болун. Бис сиргелорнера бисиргелордо биттенарнар. Онна картопи постепенно сылтан сылайы кини вырождайся гынан бар. Ол вырождайся гынан биттен кайдак көстөрүден. Биле хомия хаджан инарас формалынан калбы картопи бут эти уже вирус ырыты элбир хайыр онна урожайы сылтан сылкытчан кирен бар. Олихин боллагана бир суперэлитаны, допустим, эвитер элитны картопуя атлыхан баран, бир ча туққа дейққа хөбі, ылға эвитер қағайсы 5 сыл хигер. 5-6 хыл тутуққа хөп, ол кәнттен эмес артасмена ден картопуй гүтін, семенной материал гүтін улар күтірдік. Потому что туқтан керін барар. Картопуй сылтан сыл туқтан ол вырождайсы, жан туқтан хим бир вырождайсы кенем сортобновление бар бат. Олихин вырождайсы кенен керін барар. Олихин репродукцияға әме туық балғомтауытын ұруқытын нады. Жа, онда бұ қортопы бүт үйінуіте бары білерге күрдік сирттен, борттан наға тұтылықтақ болыға дей. Қортопы әрі бұл баққағары любой үйінәйі. Сирттен, борттан наға тұтылықтақ, ол күрдік бігі бор бұтын күтті өлелестіқ бітіне, үшүйдік өлелестіқ бітіне маннык нучалай тахамия основная составляющая деп курдук болар боллади. Төһөчү бордак быттаганы очу элбах үнүнү олабыт. Бор бутун кайдак белем бутун бу хаспит келелик, сирбит ирелик, бор бутун кайда бору белемнерге бастадан туран туха тохтухайын удобрение тыттан ден. Хеп удобрение тыттан ден бу сирбитин биге анализка, борбутун анализка бирихтапыт. Нарда сылтан сыл агала-агалабыт биги борбутун бисиргалордабыт де. Бисиргалордабыт туохтаны удобрениятын эн биле картопы бәті үйнен тақсаргар кини элементы питания ден бар. Истивки пулы азот, фосфор, калий, основные элементы, эти үс элементы питания, ону таханы микроэлементтер баллар. Ол эти үс элементы бәтін кытта урожайы кытта идетақ. Онтон борбутор болла сылтан сыл туохтаны қалбат. Ол биһи удобрение кутабыт таганы онтукабыт борбутуар онтукабыт восполнениятын биһи билбеппит болла харахпытна. Көрөн билбеппит төһө удобрениени ол эже такан барбыты болой бәти үнүнү ката төһө удобрение эже такан барбытын биһи билбеппит. Иннегенен биһиги борбутун обязательно анализге бирихпитин нада. Хеп анализге бирихпитин нада ол анализге кандан ороллор ден. Жокускай коракка Каландрашвили 3 денге. Бастыкы оны кисетәһәгәр агрохимическая станция дем бар. Остудыкта хада агрохимическая станция дем бар. Ол үләһеттере бу конкретно эги участоккыт боругар
туга тибети, канны удобрението туга тибети, канны келемене тибети ден иеха анализтан бирехтер. Оны анализы кайда халабытны ден. Участокка элбак пайты жоннор кайда халабытны ден. Сыналах пагай ден этечилер. Сыналах пагай оны бии очук элбак сынына хата уйма популлага ден. Итилар келечилер, но средняя проба ден бар. Средняя проба ден бар. Ол эбетер участокты маны глазомерно чаманы квадрат курдука араран кибиhat. Араран кибиha кортопы гүткени. Чабу бүгүнкү тема бут кортопы, улен кортопы ганамытти. Араран кибиha квадратка бутуктугут онна 5 точкаттан бу мунуктартан 4 мунуктан онна 1 ортуку точкаттан борулагат. Борулагат олайта борана кайда халагатны. Борулар гытыгар үһәт түттен манны сразу ылдым даганы кастым дем болбатак, маны үһәт түттен кырытык тарыягат. Үһәт түр парты түспүп болонсып Олихим боллаганы үһәттен кырытык тарыян бараңыт на глубине пахатного слоя ден. Эбетер 10-15 сантиметрга маны кахаңыт борлагат. Борлагат ол 5 точкаттан ыллыбыт. Ол 5 точкаттан ылан бараммыт 1 средне проба ден оңорбут. Бартын олты холбубут үчөйдү букуябыт. Ити расады борун үчөйдү букуябыт ти. Ол курду букуян бараммыт 1 ити боростой халапаңга. Колбатубут, онна ол агрохимическая станция жен туттаран кебет. Же уже ол агрохимическая станция бәте анализтан көрөн иһиги боргутор жабы хортопу үннерер бер туга тибети ханны келемене тибети ханны кудабрени тибети дендер барты сот манык сыпранан эре болбаккар барты соттан берелер батча киле туу кутуактакын бусыл туу кутуактакын деп барты миха соттан берелер биги сахап сире бордара үгүсөттө эти эпит курдук азот фосфор калий азота олох следыре болар вообще олох хох тиек кахып Онтон фосфор калий хин урут агая хыллагата хин бар болар эте даганы хиплигин даганы фосфор бит калий бит олох агаята дек кахып. Агая содержаниета борга содержаниета опять же научились доступно питательной форме. Олты үнәйе любой фосфор калий азоты бат кинеха именно доступной форманы бәтигер иңеринер. Хеп олихим боллагана онлук формалак азот бит бихалох ага херин бордара жадыгынлар дек кахып. Олихим боллагана интен урожайбыт наха тохтук тутулукта борбутун көттөлөлүр бидигер олихин эти угурду туттабытти обязательно угурду ону элбек жон угурду хайда туттары ылан бараннар биле простойду кеттехана эй ухнем деп курдуманнык эти азофоска ден удобрение бар ди ону ол эти уже эпидстанция хоттан берилер иманып ыстаран кибехеллер онтукабыт боллагана үнәйбит ылла эти азофоскатын онна астатыга излишига допустим ахары элбакудан каспик боллахатна тоха кубулары нитрака кубулуян калын сөп хеп олихим боллагана эти удобрениени кыттөлөлирге эме болгомтон ада тох үрдүкүнү онда бу эти угурду вопрогар кырдык токтоотох удобрение вопрогар кырдык токтоотох да органического уна минеральныйга араксаллар ди органический ден оларда каддагай канугу удобрениени олар битер отон свежий навоз крупного рогатого скота ден то есть ынах сүйүхү сага эбетер боллагана онто үгүс онна сылгы сагын тутталдар ди онто куриный помет бар ден даганы куриный помет кинин концентрированный олен кини тухана хатабаттар эти навогу боллагана бихи токко туханабытны антуран эти борбутугар же бите кортокпутуннине сибие хортар кытта балбага киллерилер эти балбага киллерер сибие дикиллерер атын вопроска кырдык по тема токтоккайын сагы туханы ден сибие сагы туханы денге нахал бак вопрос ыйты киряче сибие туханы кахапты ден ону боллаганы сибие туханарга кортоп нахсагар нахал бак ки харагар көстүбет караки микроорганизмнар ол токуган патогенный микроорганизмнар ыры кортопуй сытытар маннык патогендар нахал бак баллар борбутугар эме онуктар баллар но нахпыт ол сылгыбыт сагар онтукабыт концентрат дик кой концентрат нахал бак количестволах и ол сиргитер борбутугар энчагай борга киллерди бит коруттарды бит онтукабытын кытта нахал бак кортопуй бутур бу кортопуй бут тагар кортопуй бут антуран быхан баралларда битти хорохта быхан бараллардалар этинне кортопуйга маннык элбак пая тух бар болар этепитим курдук патоген бар болар кинини кортопуй сытытар олен ынак сагын сылга хаган лучше сибехеди тухан маккаре компост курдук эбетер олта перегной курдук бии саймыт кылга сайыныгар үсейхигер ситай
ситер. Допустим, әддеттен бәлемнәтігет, компостатығыт, эти компост вопроғығар мен кіртік тоқту хүджекпіт. Оны эти сылғы сағын перегнойға оңыран тахарыға сытытыға ден үс үйігер эти әппетім күрдік түргетитер тоқтар балар. Хеппіліңе бігі үйебетігер әлбақ па препараттар балар. Ол күрдік бейін чүтупутыр айылан таққыбыт әме ученыйдар. Тарабукина Надежда Петровна ден аян тахарбыт микроба бар, полезный микроб ден уже. Ол кене эти уже патогеннер кітті оқсуғаннар компостирование ден. Ол сағы элиттәққа тұқтатықына эти бәйті тұғынан нема, компостирование ден әме тұғынан тема. Ол онна тұқтыр. Тұқтен. Полезный тугун ағаятар. Ол патогенный микробтар бітін ағаятар. Патогенный микробтар бітін. Антуран әлбақ пайты бұл оғырду вопроғығар, навоз вопроғығар туқ перегной, әрге перегной туханабыт төден. Эти хотон ол боқтырыттан, иннереттен туханабыт төден. Этені туханыққа хөп кынан барын бігігі өреті бітінен, әме бігі учонайдар бүт өретилерінен, көрілерінен отуян қабып болар. Отуян қабып болар, онына эти полезный микроэлементтер бит, макроэлементтер бит, азот фут хоқ болба. Көтен қабып болар, натурально. Ол ең полезный свойствода этінік доқтарға онта ағаяқты қойып. Ота туғаны қойып, манық бору, той боруын біле доқтырға. Хағалы чан-учалы тәқа разырқылет деп көрдік болар болады. Свойстводан тұпсарыға туғаны қойып. Вот, оны болғана, эти сербитер, эти оғырды вопроға. Если эти оғырды вопроға қаятып бағалақты, минеральный оғырды үйнәйге кене түгінері берер. Үйнен тақсарын әрі. Онта сирі күтті өлі ләбәт. Сирин сылттан сыл эти әппетім күрдік тоқтан ер. Манық әме ержін учалыта беднеет. Манық органическое вещество гумус тені истюркі полуди. Онтықадың болағаны именно эти сахар. Эти сах, компост тоқтур әрі. Воспалняйдыр. Сирі күтті өлі хеқанада наға тоқтабыттыр. Хепіліңе анализтан көрдік бүтіне, эти агрохим станцияны эти анализтан көрдік бүтіне. Туғада хоқ бор бұт, олақ пустой. Хеп пустой сирге бихи кортопы бит, олардан бір үйіні бит, олағаты бит. Олеген, конечно, урожайность бит наға кірі. Туғата потенциальны эти буя кутянка хүлбе 5 тонна тыға қайдақта тейбеп бит. Максимум қағы 12 тонна, 10 тонна әрі. Ола бит, средняя хақа херін үрдіне. Хеп қайыстылар 15 тонна тия бордарын күтті чөйді күлелеспіп болақтана, хотя бұл хоғыру көрдерерінен бұл сорт ол хүлбе 5, 3 есілдерге олды. Олта кіне тоқ потенциалын бербеп болады. Төхетін ол бортан үксе сорпу түчүгей, репродукция бит түчүгей. Хеп онтон болғаны үйіні бит тоғара олаққыра. Хеп уукуттара ханабыт, уукуттара хайы күрдік бит, ол табихи нереализовываем потенциальные возможности сорта болады, сорта репродукции. Ол ең сирбитин кітті үчүгейді күлелі хекбітін нада, сирбитин қорыттарды бит, антуран болғана қортопы бітін қаған лорда бітіні. Обычно Николын тугы кенеттен Хорожон Николын чөчүүтен ніне лордалар ди. Оны болғана қортопы сирбит үшөйдік ирбитин кенне. Ирбитин тоқтабытын кенне қортопы бит жондар әтелер әрде лоттоқ бұтына әрде үйінені лықпыт өден. Әме етілақ кәләтчілер. Әрде үйінені лықпыт өден. Оны қортопы тымны сирге әрде олотты бұттағаны түйәді арасқылақ болын әрде олотты бұтта кені хатар. Температуратын кәтәйін бары хатар. Qahan kini temperaturata 6 gradus, 5-6 gradusқа тиерді хатар. Онтын түйінен тымнер болғаны, онына кini просто умуаққа құрдық кini мана хранисергіна хатар деп. Құрдық температурата тақсырды, оннық сытар әрді лотты қанадағаны. Ол ең болғаны біле, антуран болғаны тоқ вопросқа, арасқылтағын вопроғығар. Арасқылаттақпына әме әлбәқ түргенік әлбәқ үйінен ылғым дөден. Арасқылатан нучалық тәқәме еревизация ден. Қортопы болғана әте әпітім күрдік. Бұл күрдіққа тас көріңер тоқтан ұрыта, сытыйты, мұйты хоқ болғана скрытый инфекция ден бар болалар. Үрі бапырғығыр әме сихили тоқту хүджек бұд. Тас қағырдағаны, ихигердағаны манық ол әте патогенлер бұл бар болуқтырын сөп. Кіндер борға, халас борға түстілер, кіндерге әме біле какие-то конкретные условия ден. Эми хөптүер условиялары түбесте ол қортопы бүт үймекар хытиян таққар. Хытиян таққар, ол да выпады болалар.
Олихин боллағына қортопы бұт хытыбатын ден еті әддеттен туқтан. Чаханы жон. Бұл конкретно чаханы жон. Чаханы олборға, чаханы туққа әлбақ қайсы хатан туқтаға бұллады. Қортопын арасқылаппа бұллады. Тоннанан ордыр қайсы қайдақтаны хатан арасқылаппат. Олихин боллағына бұл әддеттен қортопы хытыбатын туқтаватын ден көғаран қалар қортопы. Көбік болы дейм, от көғ жүхінненер дей. От көғ жүхінненеріне кені боллағына патагенге ыллар бап болар. Ыллар бап болар, олығын боллағына әте әддеттен тағарын көғірді, әбетер боллағына олырду қыннене, жонлар ұйталар, олырду қыннене түгінен әмет ұстарабыт, түгінен әмет әмтибіт төден. Оны боллағына чек химический препараттарынан чағыны жоңа білі тоқтырға тоқтым оғады білі. Не рекомендовала бы, потому что химическое все-таки киеха жайыда тухта хогус, кутталла хогус. Ото тух препараттар, эти препараттар тухтар гарме тухтух жекпит эмтер препараттар. А так эти истюки по фитоспорин, гамаир, эти курдук тугунан препараттарнан олурдух нине бир күннине тухтугут бир час курдук хортопигутун ол растворга эветер ыстарагат тахаттан. Фитоспориннен эбетер болла ыстарагат, эбетер бир час ол растворга хытары түйе құтыннады. Хытары түйен баран күрдік құтыннады. Олар дұқынені күрдағат, отчығына біле ұрыға борын егер әме әлбақпа тұқпа, етепетім күрді патаген бар. Сақы борғы тейін әлбақ патаген, онына ұллар батын ден етіннік тұқты құтын сөп, қортопы күтін ыстары құтын сөп. Антырын болғана әлбақпа вопрос әме біле ғырау жонлар әддеттен біле семелен бәлімнейдер делерігер. Уже қортопы қомия жандар, бұл әлбақпа үйінілі қабет, ол тәхил мехаме батчадбақ үйінілі берей денлер әддеттен семея ден қортопы үйдерін бәлімнен кәхілер. Бәлі отбор оңырылар. Оны тоқтуларғар отбор оңырылар, антыра әбіті атласпытта болуқтарын бөден баға қортопы бар болу бұхабыт тоден. Бұхабыт тоден вопрос бұған біле семинар материалларын әлбәті хатырлар. Олты семелері тибеп болағаны әлбәті хатырлар. Оны болағына қарақтарын ақсанын көрауд. Қараға аяқ болағына онна бу, допустим, бу семенной фракцияден болар боллади, қортопы, бу манны қортопыйын оларды өтушейден. Олардағыт бу манны қортопы фракцияннан, и отом бұғар болақытына, ото, конечно, бұғағат. Бұғаргытыр, түркі болған әте, бұстыбыт тағаны бу қортопы қағаға хеплен бу хаз кытанақ де. Кытанақ бу манны патаген кирере устук де қойып. Устук, онто қортопы бүтін бұстыбыт, қортопы бол иха барты секке, инчағай де. Онны микробта сразу аз күрдік маннык тоқты бұрсудық еттен нападайды түйелер болады. Онны киреннер бәлерін условиялан кетен бағаталар, и қортопы ме ехеттен сытыген тақа, оты қортопы бүт емен әджен кирен барарсып. Олығын бола онны көдібатын ден еті жеме, еті ол препараттарынан ыстаран әбітер білі чоғынан, жонлар чоғынан тоқтулар де, чоғынан маннык ағасы. Әбітер болағына қортопы бұхар болақытына әрдеттен бұхан баран. Олардар күнгітер болбадақ, ол әбітер әрдеттен бұхан баранат бұл бұстығыт, оны білі қатан қалар де. Хырдыққа қатаныра қатар де. Онлық лучше онлық тұтты. Оларды бұтардық. Есті бұхар болақытына. Все-таки бұхарға бұхарымы болақытына. Вот. Он әсі, антон туақтан, еті оғырды вопроғығар қыратық тоқтан олды бұд. Туақара вопростар бұл материал, бұл мастер-класс вопроғығар бар болағына бігеге специалистар бұд. Жекускай Коракка, Бестужев, Марлинскай, олысата хүббе 23/1 ден. Бігеген шутуп бар, ол онына картофелевосы отделын специалистері ехеға қаған бағар туғары ұйтылақ болақатына сүбәлән беректері. Біге туқпыт ол ете институтпыт офиға дейк қойып. Туққа бар. Бестужев Марлинскайға онты хранилищеут болағына Покровской Коракка. Опсайынан біге институтпыт полигонный испытание оңырар тоқпыт Покровской Коракка. Қаңала солуға Покровской Коракка бар. Покровской Коракка хранилищеветін барта Покровской Коракка бар. Етіне антурын болағына сирбетін күттәме дәші қаратық рекламаларын астым. Қортопы бүтін бұл сирбетін дед. Антурын сир-сир тұстығынан. Хоро жон сире кумақтыңы болар. Өріс чуғағар болағына кумақтыңы болар. Антуры сұрық жон кене болағына абыр тойдыңы болар. Ол ондыққа болағына тугу внимание нужно уделить қортопы төхедеріңді оларда бұтыны еденге.
прогнозга көтөлеле канада үчүйдү. Бу сыл кайдак сыл келен хериде. Доктор балар динник прогнозга көтөлеле канада кайдак Куран жыл келен херду, эбитер сөйктеке ардактаа жыл келен херду ден боллагана онтон тугу тутулуктагы ден. Кортопу онну боллагана кортопу бүтүн төһө диригник олордо бутуну ден. Төһө диригник олордо бутуну ден. Если Куран жыл келен хер боллагана сөйктеке кортопу бүтүн диригник 10-15 сантиметр гадлы диригник олордо тахпыт. Онтон боллагана сөйктеке тугу ардактаа жыл жир боллакпытна уже частик олордо бутун сөп 10 сантиметр гейн олордо бутун сөп. Оны туохтен вопроста келе. Ото мен диригник олордо буну туохта ардактаа жыдла боллагана диригник олордо бутун хөп боллага диде. Оны боллагана кортопуй наха диригник олордо хотуна халгына тибекер тумнастан эме өрден кирен барар. Үйнәйте таксан баран били үйнен таксар ди. Үйнен таксан баран халгына тибекке гара били ия хортоскатан ден. Туохтан ия хортоската тумнастан кирен барар. Тумнастан туохтан кирен барар. Онто Куран сыл боллаганы наха частик олоп боллакатна антуран ута тибеккере, почвенная влажность. Он туката тибеккере ме ото укутар гытыр соответственно элбакпа укуту окуп боллагы деп. Эти укутар норма полива ме хеприн тохту жекпит тух төһө у кортопу төһө угана диере битиге. Эти онтон наха тутулуктагы ме төһө диригник олордор бут эти олин прогнозга кете этимди прогнозга кетелиле кытынада тыкадасыл келен херин бие онтон эме туктубут биле сажалкалар бутын регулировкалыбыт. Бу допустим биги баханабыт Покровской коракка бу ихи көрөгүтө бу сырдык бор. Бу боллагана су песчаный бор поймага хытар тухаты кумактыңы. Кумакка боллагана биги соответственно элбах тугутабыт. Элбах уну элбах угана дияр. Онтон боллагана анра экиз бахана боллагана ари үе хытар онтукабыт тух. Бу биги отто кортопу бу баханалар бу манныктар, бу отто көрөгү курдук массовое цветение, бу манна бу анра экиз бахана быт. Бу эти сажалкалар бут тураллар, бу эти опрыскиватель уже үйнәйге биле жибит кортопу бут жуп боллагана уже эти ол опрыскивательнен боллагана кортопу бутун ыстара бут. Бу боллагана поливальный туктурар, установка турар катушка, эти боллагана уже сажалка бут. Бу кыргыттар бут коллегалар бут буту хылаһаджалла кортопу маннык анализ кылаһаджабыт. Кортопу анализ кылаллар, тухтубут үйрете маннык бәбит институттугар эти испытаниялары өтөбүт. Испытаниялары өтөбүт. Онна жа туакка угурдуну такырты кепсәтин баһалах, өсө тугур интерьергир тугур эби ыйтылах боллахатна сразу маннык туактан ыйтлахын сразу тутатна эппеттем. Онна уда. Уну боллагана уну эти кортопуй тохту турар бастан туран эти у тохтан тутулуктак сиргит боргутуттан эти эптим курдук боргутуттан наха тутулуктак сеп бастан туран кортопу эти быкта онна бутонизацияда дем болар ди. Эти бутонун кутан кирен барар ди. Этинне уже бастык поливкатын тохтохутун надо. Кутохутун надо. Оны боргутуттан эти эптим курду эме жылдыттан наха тутулуктак ардак келен наха күстак ардак келен түспүк боллагана хиргижин үчөйдик маны боргуту кахан көрөкөтүн нада. Боргуту кахан көрөкөтүн нада, онна биле үйһәт түгәр маны кахан эре көрөлләр. Үйһәт түгәр кахан бар кортопу хытар сиригер биле ие борун канны түһәр бипнет, онон көрөк канада. Биле кортопу уган адыер бит тухо бит. Ки маны илитнен тутан көрөт. Илитнен тутан көрөт. Маны комочук болла олты сиге тиер. Онта маны брахтым, кини маны түргәматик рассыпайсы, кумак курдук рассыпайсы кынна ол толок сиге тибет срочно угу тариханада ден болар. Антон боллагана укуттары тигер норматын ден ота кайсыларга 250-300 кубометров тем болар. Сеп ол битер боллагана этини пересчет тока простой ки, допустим, 350 кубометров тен эти 1 гектарга нормата. Ол это 1 квадратный метрга 1 гектар ден 10 квадратный метр ди. Ол та советсиз эни түңетен норматын тарихы хеп. Онто простойдук маннык олон простойдук эттекка бу установкалар балар маны бу допустим бу стара туралар дип бу установкалар стара туралар өсө маны таханан дыдыгын ден установка бар болачы кайсыларга маны кулхан трактордан навесной маны
Тохтур, оны маннык бидди станция тохтур. Бахана бу тухун боллайды, хасами гектар. Оны боллагана, оны хиприте чахана кияга пир тохтум. Эти пример мостамынсеп. Маннык ухун бахана, оны бир станция келен трактор тохтур, оны 2 станцияга лол били стрелата. Ухун струята тиер. Маннык улахан дулаха маннык дождевальная установка маннык истарар, уныстарар. Ол бир сирге маннык точкага маннык бир трактор ыныр мощный болла били. Көрбүкү туман. Эти бу ыныр күскө стара туралдар. Хеп ута элбага стара. Бир сирге 4 минут турар. 34 минут турар. Хеп зависимости сире наха курбуп боллагана 4 минут турар. 33 минут турар. Хеп ол та кихи турдагана борго тураган диби. Допустим, поливка ниттен таксан көрөчүбүт. Борга били междурядие ди. Маны бір сойдук еттака междурядие турдакпына батылан калып. Маны ханды батылан калып. Ол та болланы кортопу бір тиер сиге ден. Онтан сигим туран болланы жоннор маны тух били бәм дача барда тух барда көрдөккө жоннор күнүс куттара хажар болалар. Хасыр дедде ба күнүс эбетер күнүс иппитиги куттара хажар болалар сеп. Онтугатыр боллагана угут түрген байтык түстө даганы түрген байтык этин учалыта испарясыгынан калар. Түрген байтык. Ол ин түн сөрүн түспүтүн кенне бидде куттара ордук хеп. Бихи боллагана туктар бит эме түннөр куттаралар. Антрон боллагана үйнәй боллагана эбетер туктаны сөп. Наха тук боллагана били ажок енилден хеп. Ол ин боллагана бихи туктар бит үлехеттер бит түннөрө баахана түннөрө укуттаралар хеп. Туктан антрон боллагана туктук биле кайда укуттарал шлангаттан Үксә қомуғына нәбедер бедерінді мәні ұқыттара бітті, бәбіт жебетерді допустим, құттара біт. Оны болағына мен тоқтыр, бәм личный пример біттін олықтан көрдім. Ағам тоққа дача таққан қортопы бүгін ұстардым дейір. Ұстардым, тоқтатым, түйіні бұға ұстардым дейін. Оны түхе оғын, бағананы бітердін дөй дейін. Оны түхе бітердім дейін. Қайда үшкі түргені бітердін тейде де ұшланған тоқтан дейін. Онтан тиен көрбіп Сирин бу батчыкере курдук илиппит. Сеп сиге боллаган онто кортопу бит аллара хатта, 10 сантиметр аллара хатта же. Онну куран. Онну кийбете, onu боллаган кахан көрөт. Биле междурядетер куттардыгыт, эбитер үнәйге бәйтер били куттардыгыт. Онтугытер кахан көрөт. Эти эпитим курдук борун кахан көрөт. Кортопу гүтер ол ута тибит тухту. Тибетак боллагана эби кутам бери канада болла. Чахны хирге эти бу кахайстолар, допустим, сайын устута 2-3 укуттаралар. Хеп бүтеһи укуттарылара атыржа хайын ортото инкуттаралар. Хеп атыржа хайын биле сылтыттан эме тутулуктак. Наха ити, наха туох боллагана чахмыялаап болакпына барды. Куттаралар сеп, онтон бола чахына кихи боллагана кыра-кыратык, этепитим курдук кыра-кыра участок, баханагаты кыра-кыра участок аңардатык, оны кас күнәйді куттары кытын сөп. Hep sikit tibete diyanatı kaskuna kutarıqtın hep. Ondan bollağına bu ujol kahaystolar bahanatta bahana kahaycalar bollar. Bugün bir uçastığı kuttular hasın 2 uçastığı köstüler diye kurduk. Olihim bollağına ol 2'de 3'tere bir sirke de pustum. İti bir siredim. Bir bahananı hep bir uçastığı bir bahana biter baktır bu onca bahanalar bollardı. Onu bollağına manı kahaycalar da pustum. Bir bahananı hayın usta 2'de 3'tere doktorlar okuttar. O sas pullana sas kutar bakın bolladı. Sas pullana ihge olurdur gutugar sikitin kotraman kotları hoqtaq. Hep sikitin kotardığı tane любой культура. Эти хортопигары бол бакары sübekle markopka sikitin kotları hoqtaq. Эти питимди биле qar ulunna ona sir anlattan him bir bihim эти мирзлат алaq бит сахасире онтон сипит anya hatar. Him bir hep ol him bastan olurdur butu kupapatu. Hep olordan barammat где-то эти эпитимде хортопы бүтүн кенне бугарди буган баран наха курансыл болла эти эпитим курду кахан көрөгөт сиргит от конкретного участка наха зависит барды боргут болланы эти эпитим курду бу пойма өттүгөр эти кумак боллагана кумак сир боллагана наха түргенник куран калбыт болар хеп бу участок бүтүрген багаты куран калар оны уже кирек суханада укуттара деп курду хортопугуду боргутун кахан көрөгөт. Боргутун кахан көргөт, оны сикит тибеп болганы уже оны көрдүм деп аны комочук болуп болганы тутан көрөгөт боргутун хортопугут. Оны мен комочук болганы олаты сиргит маны үчөйдө отомун тутан көрөгөт ди. Комочук болуп болганы олата сиге тиер.
Онта маннык ыһыллан кумак курдук ыһыллан хаалар боллаган ол тоже сиге көппүт бүтүннү хуок бросойдук эттекка. Онтон специалисты бу бихижен благомердах булак битим прибордах бут маннык борга киллерди бит онна кемне тухтатып меридети бит он уже сиге көстөжөр. Олата для полива уже тухтен тухту она бле кетен тухту көрөжөр булак битти. Вот. Антурам боллагана элбак пайы туох ыйыты туохка кирячче. А? Истепин ол. Көмүтүгөр дие. Хортосканы боллагана көмөргө опсенен хортопую иките көмөбүтти, иките көмтөрүлө. Кахайсылар жетемие кахайсыларга ологорон тура. Бастыкы кахан көмөбүтүн диен хортоскабыт тагыста быкта быкпытын кенне биге хакайры туга эмие тугаден условияты дем болар. Кой па кахан оксон сөп. Ола битер тухайгар, бес игар поздний заморский ден. Хортопу уже быган таккан хаңа доктор быган олихим боллагана эти хортопу быган тагыста оны сысотти. Сысот проблемата элбахпа кига бары болу. Бастыкы эти однолетние культуры ден, однолетние сорняки ден, эти семеннен баргар сысоттор бут. Итлер боллагана тохтубуттен олихим бастыкы окучивание бутен эти хортопу быган таккатын кытта бастыкы окучивание бутен оңрук бутун нада. Во-первых, бихи инне тугу алжатабытны. Сидбит тух болан. Били сик түһер хайырин дихин бир, сик түһер почвена коркаманык тагар коркалына кабып болар. Олту коркаланна даганы тагар коркалына да хортопу битеме тумнастан кирен бар. Тумнастан кирен барда даганы эме тухтур. Сытар дөйөн бар, хортопу дөйөн бар сытар. Хеп үммет. Антуран боллагана ол почвена коркан алжатабыт, сысотун тухтубут, уанна ол барда каң түһе демит. Ламбастыка окучивание бутун оңоран кибеп. 3 сылы сетихебит сеп. Онтан 2 сокучиваниятын дем боллаганы уже хортопу бут эти улатта ди. Онна хортопу өйдөн көрөгүп болуп биле таксан бар сытынан кеһерди. Маннык таксар турар оны бутонизация деп бутон кутан кирен бара бытта. 2 сокучивание бутун онны мен орду бут. Хеп тухата тяпка. Ото простойдук тухтук этте тяпка бу. Кайсылар була окучнигинен баралар. Онтан тухтар тяпкенне тяпкалан кести битти курдук. Этинне отон сысоппутун тухтуп боллади. Иките батвата сытынна даганы окучивание орбаппут. Батвата хытында даганы окучивание орбаппут, потому что биги, во-первых, боруттан уже аз кутахатар болар кене. Аз кутахатар болар, и ол окучивание оңорхаджаммыт ахын тааран кибебит. Ахын тааран кибет силихин алжатан кибебит. Эбетер боллагана просто биле уже сытынмыт кортопуйга кама хаджар окучник бар бат. Допустим, батватын бартан алжатан кибебит болла банык. Хортопу отон простойдук көрдөккө маннык лахытынан каспит, үддүнөн боллагана окучник бардагана батватын бартан бахар боллади. Олин обязательно ол тухтунинина сытынынина бүнен таксы улатыр ди. Батча улатыр көмөн кести. Онто жаханы жон олборго оны көрөжөн тукут гребингет били түстө ардак келен түһерди. Ардак келен түстө ол топута алжатан киберди. Гребимите алжатан хулларын киберди. Хулларын кибисте ол көннөрөмүт тухтан кести. Ардак түстө битер укутарды таганы эмежи борбут манык тухтан калырды. Тахаме коркалынан калыр. Коркаланна эме тухтан кирен бар. Үйдө турнаса ол химанык уже тухтабаккын көмпөккөгөрө манык тухтугун рыхлигина. Уже рыхление дем бол, окучивание дем бол, бакары рыхление дем болар сеп. Тухтан сысоттан антуран элбак па вопрос дачниктар. Ото хайсвалар даганы туг вопроска келечилер, ыйдыга келечилер. Хортопуй бут сытыярди. Тураран үйне тураран хытыян калырди. Хеп того сытыяры тухтан хортопуй опсенен туг культура. Наха манык элбак ырылах. Атын культуралардан, допустим, Капыстаны боллаганы үксе үйенсир боллагана, хортопуйун боллаганы ордук сытыяр. Эти доктор улахан кайсылар, үксе кайсылар инкелечилер. Хортопуй бут хранение кемигер умхакка танара дерби сытыяр. Кайырден элбак па вопроста хону келечилер. Антуран бир дачник бар оғоньор. Келен чехиплигин интернет тугаден системе тарганар, ныртык тарганар, жон истихелер тухтулар. Бу хортопуй бут гыриде ден. Хортопуй бут гыриде тоғыры сахарда, тухтахарарда дем маннык тухтах онтукаларын тухтан ижекелелер. Анализге ижекелелер бу тух болла денлер. Эбетер боллагана билбекерелер
бәлері тоқтан кирен баралар. Ол бұтығары құртопу бұтыранар сахаран кирен барда ыстарықпын нада ден баранар сразу тоққа хүрелер еді. Мағынларға, дачниктарға ендем күрдік сүрелер, препаратты бейе қағылын, әмтеқ бітін нада құртопу бұтын ұтыянар, тоқтанар әді, өдженер әденер тоқтулар. Оны боланы құртопу еріті хайын отығыр көрдіққа наға бәбәлерге майгын нағалар. Құртопу еріті манық денеттіққа наға әлбәқ. Манық көстер болағына, бұл болағына самый основной өрі бұд грозны. Бұл манық кенегелері болағына, бұл институт, бұл бихи специалистер бұд оңыран тағарылар. Бұл именно сақа сиригер ананан бұл манны бұл кенегелер истерігер бұл тұғы кәпсиябәтәқпін, хетерті кәпсиябәтәқпін, әбітер бихиға кәлін тұқтағы қытын сөп, консультациялығы қытын сөп, әбі бұл программа хегер, бері хегер ұспейдан кәпсиябәтәқ болақпына, әбітер бола бұл кенегелерге тұқтығы жүр. Хорулла жер бұл кенегелер барта институт хегер атыға бағалар. Атыға бағалар, қахан бағар, ол ити бістужок Марлинскайға кәлін бұл кенегелер атылығы қытын сөп. Әбітер болағына, бұл болағына, олы құлақан тұқ кенеге бұл манна туох болбаккара, хортопуй болбаккагара, бу именно эмер саха сирин учонайдара, туох пар үнәйни, онна сүйіні көрігі хайырға бу рекомендация оңырантахарар. Хайырын учонайдара, вот, антрон боллағана, әлбақ байжон туох атлахадер болар. Ол препараттар атлахадер болалар сәп, онна ыстыралар. Оны чаманық туохтен сүбелеқпін бағарабын, тұстуынан, үрі кейкенің күрдік тұстуынан. Хәп тұстуынық суыққан ада, если просто ихеха альтернариостен үрі бар, просто манық туға үрі. Саға келдердек бітін оны өден көрігіп болу, манық таға барта бас күрдік болан қабып болар. Бас болан қабып болар, еті болағына саға, еті ынақ сағығар бар. Актиномицеттен кірәкі микроорганизм кейі қарар көрбәк күн, онық нәхәл бәк. И оны болағына қайдақ әмтибini қайдақ атчатабыны иден. Хеп, әрдеттен, оны білбәкінше сақ кілдеревін ден бола. Қайдақ тәмін компостур көң, мұққынама сақ кілдеревін ден. Хеп, олата, соответственно, еқа бұсыл хортопигутер парша бар болуға ден. Оны паршаттан, мәнік избавис кінар нәхар еддәк, кені білет таға тоқту хүддер. И ол түгі әлбәқті ұғыттар еқінады. Ол тоққа хеп, парша тоқтабадын ден. Тұран болағына ризоктониоз ден бар болар. Мәні хортопиг тағығар қара точкалар. Әлбәқ борсысты бұтын күрдік мәні қара точкалар. Оны болағына ұрыққаңғырлы әтелер әті. Әті бұ екі өрі түгі қортопит тас көріңінері бортығын алар ден. Товарный вид ден. Товарный вид репорттығын алар атыға барара кухаған ден. Қағайсыва, допустим. Атлаған сиргер даны қайдары кухан байы ден. Мәні паршала қортопитті қайдақту ден. Есті аттағар болаққа. Оны болағына тас көріңінері кухаған оңыра әтелер әті, онтан білім болағына кені урожайы тұқтыр. Урожайға оқсар, күске еті ерілер. Әлбәуік болақтарына кені антуран екі патогенлер болағына борға бағылар. Сақа сирин бордарға бағылар. Кенілер сылттан сыл қыталар ол боры егер. Қанна да бар баттар. Просто болағына еті әппетім күрдік ақсаны әлбір, әбетер аға ер. Еті боры егер. Оны болағына Антрон маны вопрос такылы. Бору чағына қайда әмтебінейді. Хәп қортопуы болбақар бору қайда әмтебінейді. Оны бор әмтеммәт. Қайдақтағаны борға анамыт препараттар ден хоқтар. Антрон болғаны әті әппетім күрдік предпосадочна олырды оқынена маны қортопуы ұстарабыт әбетереті замачывай дейбіт. Әлбақ бағы кейаны маны препараттары сыйға туған алылар. Хәп ұланлар bir kapachok'tan kehim tohtu kohan bolu hoga diyenler eti fitospорин, допустим, elbaq kuttaqpına olata elbaq производитель оңоран тахар ди. Производитель оңоран тахар, допустим, bu картофельга 3-4 мл реди. На 10 на 4 литра воды ди. Он на боллагана bu маннык 100 квадратных метров ди. Олта bu пузыречкы ныркай бақсырге тиер. Оны боллагана тохтулар. Elbaq тиега диyenler Әлбәқутан. 3-4 мл бол бакара әлбәқ, оны да көттақпын ничего страшного. Он тұқалары бол наоборот обратный эффект берер, токсический эффект берер, үйнәй бітер ожок болар. Он тұқалар қарақытыр бағарда көстіе хуа, ол токсический ожок, кінан бар үйнәй болағаны уже онна реагируйдан керен барар. Даже бұл химический да бол баккағары, даже кім? Этилиркуды фитоспорин. Фитоспорин вроде
тухти биологический препарат киеха даганы сүйүгө эти обычно тигейге де. Тигейге балыкка кини тухта угрозата хок болла, олта киеха тухтагана эме угрозата хок ден болар хеп. Onu bolлагана онтон тухате олихин боллаганы сүбелемете олог бу производитель этен тахарбыт бу препараттары туханар боллахатна стимулятор болун ити эпин экстра тух болун эбетер бу хортупуердин кытта оксухар тух болун рекомендацияны производитель оңорон тахарбыт эбетер боллаганы бу маннык эми улахан киниге туха бу маннык тугу булар конечно усту бу бихеха специалисттерге бар болар. Тухате үксе болланы бу производитель кеннигер ду ханна сурьян тахарди бачча нормалах тука куттарабыт ден. Антрон болланы өссө ошибка эти үнәйге картопы ханны пасленовой семейства относисканарди. Оны помидоры кытта кине тең эми патогеннардахтыр. Ол ата помидор гәҗә тора болланы, соответственно, картопыга беренчеп, әбидә картопы кайып болланы помидорга көһәрленчеп дип күрдүксеп. Олихин болланы мин бәмите тухпун специалист эти билепитим курдук фитопатологпун үйнәй ырдан ордук эти тема тух буллагам ди. Онтон тух кыргыттар баллар, агротехник кыргыттар, селекционер кыргыттар бу сорттары кытта үлелир. Атак если институты рекламалар боллаха хранилище бит билген хепринетлар семе картоскалар кытты ди. Семе картосканы хаттанлабыт ниденнер. Ара семе бу хытаатчылар хеппилеген на данный момент уже атыга тассан турар. Покровская коракка, Подгорная 2 деньги биги хранилище бар. Подгорная 2 деньги бу сорттар барта, эти кепсябит алты сорттарын бары балдар атыга, онна атын сорттар. Оны тахана кепсябит адаптированный элбах тагана, элбах сорт онны айна атыга бар. Оны, к сожалению, коракка тухтабат, доставкаламат, хеп ол Покровская кораттан тиеңит бягат талан. Истибит тоқутун хөбиләбит хортопугутун соркутун тугун үксе боллагына бихене ити чахны жоңа элита ден репродукция атыга такса турарсы. Вот. Он еще те конкретно сорттарга теметип түркөрөтүктөннөн турар боллакпытына бу Тулунская ранний ден кине ордук те ранний тухтаргаме сорттарга относиска насеп, аны улахан ба бөдөң ба хортопуйданар, только кине бу якутянканы кытта сорттар кинер маның нучалы эттеқа мягкотелый иди. Хеп она эти элбак вопрос туха кирер. Хортопуй угун комуё ханина быхабыт тоди. Элбак па ити онна келер. Отчогона хортопуй ха ордугулатар хүйінден ыйтыда келечирсеп, оннукка боллагана оны эме эппет белем дип курдук. Эн илиген до атаккан бахан кастакына энүнен барынд дальше дип курдук. Оннук курдук просто эти токун олар эти би бахана бытгар эддеттен 2 неделе хом ёпутинина батватын тугун бартын отун быстаран кебебит. Того де того ханнык сылтан оннук то тахак би механизированный ворка боллади. Онна хронический умхакка кирен иннине кага халыңыр. Биле манды бастан комуй жакпына биле кага чарас падимын быхагана маннык токту битти хеп. Онтон боллагана 2 неделе ол батвабытын быхан касты биттаганы кини кага халыңан кирен барар. Кага халыңата даганы кини во-первых ырыга ол кыгын хроническийнаргар ырыга маннык быстан лапахынан быха токтугун битти онон хытыйы кирер. Пытыйы кирен ото чахана жоңо ол улахан туга хуакман агая кортопуй көргөчү онтон уже закрамнан маннык улахан туга кахастыларга хытыйы вопроса на актуальны. Оны боллаган эти вопросы тиннике кортопуй тобы хабытны ди. Кортопуй гун тобы хабытны тохтубутны ди. Оны боллаган ол вопросугар бу Тулунскай, оны якутянка килнер маннык мягкотелый ди. Хымнагас сорттар хеп. Оны комбайн сажалка хомергар лапахынан дохомерга кага түрген байтык маннык тохтуйдыр. Кага сымнагас, эте хымнагас олихин сытыйга маннык тохти. Немножко онтон боллагана бу вармас боллагана кине бу көрөгү курдук белый сортен, белоклубневый сортен боларсеп, кини боллагана Эстонияга тохтамыт, аян таарылыбыт сорт, кини боллагана позднеспелыга, кини болла ахан оло коют кутар. Август бүтүн, оло бүтүр антрон боллагана маны кортопуй өйдөн көрөгүп боло комуян биле лапахынан түрен тахардыгыт отугар сыста жерди. Отугар сыста жер боллагана олто кортопуй, оны маннык хаксидакка хаксиян отун, хаксидакка чепчикчик түһәр боллагана олата картофель созрел дем болар.
буспут дем болар. Кортопу бухар буспат эме. Онтон болланы бу вармаһын боллана сайын наха ити болбуп боллагана где-то ити ипити 35 градус ити 30 градус итилер туралар бит. Онка күнүс дөйөн бара тура кортоп. Хатан үмет күннери үнер. Хеп онка дөйөн баран турар олһен боло вармас бу койту ахан кутан кирен барар. Койту кутан кирен барар. Тока боло вармас үчүгейден манук улахан бай тухпай сорт. Кортопу үчүгей эме аха миннигес тухчуба. Единственно бу маган сорттар кинер кыһыл сорттардан коттороллора ден эдде көгөрөн калар. Эдде көгөрөн калар, онна биле амтана соответственно маннык горич амтана. Бу харартакана ас бу харартакана тухтур ден. Атак булабы вармас тухтана кини бола набор төсө туга үчүге. Эти эпитим курдук кожураты үчүге туга тухтар хабдан алалар. Бу сора жан специально варма көрдөн турандар келеннер тухтулар. Оту бу передача игер успейдан тугу эти эпетам успейдан кепсябетакпин келеңи тол сихили институтка келен консультациялы кытысып кахан бар консультациялан кепсям бирекпит. Вот оны туха хранилищага ме кыргыттан ото бу манна ме эфирдерге таксар бу болу онка саха ме эфирдерге таксар бу болу критик ото бу тухтан. Вот оны четуга ме төсө ыйтылах. Ага, этинне тухта свекитин свекитин үргүргеден эти биги сайын сыжарамет бу кыргыттар эти хартска көрдөрдүк ди. Бу кыргыттар бу маннык баһына жанарына маны свекитин комьяннар кастрация ден оралдар. Кастрация ден олата боллаган эти селекционный үленигдалар. Хеп свекини сорт-сорду кыттаман скрещивайдылар. Сорт-сорду кытта скрещивайдылар, олда атырын комьян бараннар, допустим, тыга тохтулар, холбуллар деп курдук хеп. Ол бардыр, ол тугу көрөннөрдү кайдакту бу свекки комья хажалар дем болар. Хеп биги маннык жара маны свеккини кыргыттар свеккини комьялар сеп. Олхин болланы бардыр, онтон таксыбыт свекки тухтахана бүлүтүр какой-то тух бербет, ол биле элбек. Ага, тухара тух бер. Тух свек. Тоти болланы эти бола селекционный үле бара боллади. Хаңа сорт айылдан таксарыгар. Бу именно саха сиригер биги бу эпитим курдук. Бу икки сорт. Бу якутянка, онна бу северный ден. Бу саха сирин ученая ахлоп барды сүкүп боло. Бу кинегене тохтан бу хаябыт сурубут. Саха сирин ученая Ахлопкова Полина Петровна ден бар. Бу боллаганы именно саха сиригер ананан таксыбыт сорттар. Именно саха сиригер сөп түбехер ден бу боллаганы если эпитим курдук бу Эстонияга айылдан таксыбыт бу Тулунскай станция аянтахарбыт сордары боллагана просто бияха каленнер килнер районирование астактары дехеп. Онтон бу балары боллаганы именно саха сиригер анан ден үйөрөтен тахарын бу тохтабыт сорттары. Хеп онна саха сирин хигер не просто урожай берерлер ден, а максимальный хака херин условиятыр максимальный урожай берерин курдук. Бу севернече Якутянкаттан бу просто белоклубневый ден. Хеп маган оны кыгыл денсеп бу Якутянкалох Якутянканы хепин жоннор наха көрдө экиртерлер. Оны хук бияка просто патын жоннор специально Якутянка бүтән калла до деннер биле келен жоннор итлахат Якутянканы экиртен көрдүлөр. Хеп хака хергер кортопия маннык аха улхан бай оны не только улахан, но тең болалар биле маннык еще маннык туга теңненерди. Аха, төһетең болалар. Бу Якутянка сорт үчүгей сорт. Тухате ки амтана боллагана оны биле хымнагас ден. Хорга де хиплен привозной сорттар баллар бытымын кагылыгын кытанак бай деннер. Оны теллер биле тохжоннор амтана үчүгей. Мин жаным, допустим, эме ол привозной хатан бил кытанак па бухаранка кытанак па китайский сорт ден аттылар. Хеп оны бола ханнык сорт келбите билибап боллади, ханнык сорт келе. Оны боллаганы бу именно селекционный үле этини бу манны кыргытта бахана эти хаңа сорт аян тахарарлар. Эме мантагар барды бу Якутянка тагар үчүгө оны элбахоңора тахарарлар эти үлелихи тухтухдот. Үлелихи жабыт. Онта ти би институт пут доктора боллагади кайысхалара. Бу доктор жабыт үлелихи жабыт ото бахана көһөрди. Бу боллаганы хранилище буттура. Кыһынын боллаганы бу манна ити ихитте картска түһәрбетакпын. Кортопу хайдах инне игер
тухту. Жонса хранение картофеля ден эме бәте тух отдельная тема. Улахан кихи бир часы хигеринник успейдан элбага тухтабат. Быстак ник кара бир темага олох тухтук олоччу олорон кепсәтәкка касаме частах эфир булоннады буллады хеп. Олихин буллаганы ди. Олихин тете бит келен. Туран буллаганы арас пуманнык тухтар баллар. Бу ме биги тухтар бут учены кыргыттар. Атак боллаганы сахасыр магдес түкүп боло эти ким хакайргер Галисаев, Федоров деп курдук ученыдар сахасыргер бу картопую үйнериге эти Полина Петровна деп битим курдуга холопкой бисалаячыбыт доктор бит доктор науктен. Эти бу картопую докторга бу маннык доктор баллар. Сорттар бу киниге ме брошюра ме атыга бар. Onu bolağına bu karakteristikalara bu horullah jarallar әттүгер. Onu bolağına бягат есе ханнык сорду талабытын дир боллахатна. Bu manнык бягат по вкусу. Хорог жаннар манна тугун талаллар им биле. Мякатин хе адретте ден сорт парди. Элбак паки хе адретте ден сорту итлар ихе болağına маннык. Ихе болağına маннык моркоп курдук сахакка болар сеп. Сеп onu курдук тохтуллар сорттар. Олхин болağına тепитим курдук сиемагатын олар теккатын нады биле ите туга кытчыр, урожайныха кытчыр, үйнүтэ атчыр. Үйнүтэ маннык тохтан ите хемискен кудук болан ите вирус. Ите боланы вирусна гыры, хеп вирусна гыры картопы вырождайсы гына. Маннык картопы дигинен в идеальной форме бута күнүк кудук болар боллады хеп. Онтон өсө маннык отличительные характеристики сорта ден бар. Бу, допустим, розара ден сорт партикине ман ухун ялбахак курдук. Онто бола маннык капелькаен кудук маннык. Каплен кудук болан кабыл сорттар. Ол боланы уже картопы гүд вырождайсы гынанары. Ол те семягатынларды кытынады ден болар сеп. Маннык есте сразу кылып болланы, әбетер болланы кыралан, тухту кутун септебі курдук. Уларды кытын сөптебі курдук. Атак болы специально олох экертиген туран маннык кассылай келен улар жаннар балдар. Хеп себелерин уларда жаннар. Вот биеха биле чаханы жоңо сива оборот инден нана агалагалы бисиге оларды болла картопы бүтүн бисиге сива оборот ден туханылат. Элбак технология бар. Если себе сакилдер бак боллакпына ол органический борбун кайдах тупсарабын иден. Сирим бор борбун кайдах тупсарабын иден элбакпа доктор сахатлар возможно сокпалар тух үшөйнима бар. Эбес эти допустим эбес бар бутта. Эбеһи ыстыбыт, койютук ыстыбыт, оны бил үйнен таккан баран тугун мütөлкатын брагалык, бил кытаталык. Биле от курдук маннык тохтамнас ба болун турар. Онылан хиргите тяп келен кәсик. Онтугат навостагар, антурун ол немагат боллагана навостагар, ынаксагынагар патогені хох. Антурун боллагана авиоскут боллагана эти зеленый массата ди. Зеленый массата төптөрү борга киреригер элементтери жабарар. Элементтери жабар, оны сиги жабарар. Эти иллерахыл борбут олок кус куранак. Олок быйылдаган улханы кардак түспете ди. Эти олок сирбит сиге хох тохтата. Антрон боллагана аны бу кар сиге боллагана түрген байтык тылырар дихас түрген байтык тылыран антрон сир билетүгүн алжатыктак. Манык борга манык тохтанан калар. Эти эпитим кудук коркалынан калар. Эти коркаланна даганы сир сиге түрген байтык кодан калар. Хеп олин оны тохтабат курдуту түргенник маны коруттаран тохтатан маны ол корканы алжатыктак. Хеп ол сиге түргенник копатын ден маны тохтук олин ченник кудук тохта. Ол авиос туханылар эме сахасирин ученая эме кыржас биге тохпут руководитель бит эме Абрамов Алексей Федорович багында стүкип боло кыржас бит тоғанна оня аянтахар бит немада. Хеп бигник Гигер белемнигин орта боргун манык баханаган биле кухаган өттөчүгө өттөден кия бычна арарар бытта мин жибе даган оны арарам бөттөчүдү күнө бөттөкө кухан өттүгүн допустим сынята тарыяган ол эбеси хамбаранган этепитим курдук отун комуй бакканералан кортан кехан кортан эбитеман тепкелан кихан сидиаты сидираты дем болар сидиральное удобрение сидиральное органическое удобрение дем болар кинине ол онуктен тохтугут удобрение курдук эми огурду курдук туханагат
Ота тини бартын туханыкка бии просто бәбит тухпутугар иннек үертен тухтабатак битсеп маннык ити боллана чахны жон кетен көрүлөр эди. Кетен көрүлөрү боллады хеп кетен. Если үчүгей тухага таксар боллагана, конечно, тухтухуту хеп боллады. Тухага сысот туга вопрога ден эмече олох маннык тух. Эти бу көрдөрдүм дийти баханалары көрдөккө маннык улахан сысото хохти, оно жоннор этеле кандай маны барты сысот тугутну ден. Оны бастатан туран агротехническе. Эти суроктар гытын коттар мыхатын нада. Хеп суроктар гытын коттар бакы тракторы гытын онто боланы илинен. Эветер боланы че олох наха сысоттомут тух болу гербициттен бар хеплин препараттар. Только боланы гербициту туханар наха котталак, потому что гербицит саха сирин боругар биле коттубут туханны битере кумулятивные действия ден. Олта сылтан сыл мустан ер. Хылга ол оны ким даганы бияка, к сожалению, хакайригер үйрәтен көрелик. Хеп мустун се полихим бол кияка кайда жаяра биле чаханы ки манык тугуар сеп манык оны наха токсичныйдар. Гербицидтер наха токсичныйдар, наха саттактар олин гербициды туханар лучше механически мандык үчөтөки сысаттан. Оны тепитим курдук эбиес наха чүйдү маны үйнен тагыстагана, койютук үйнен тагыстагана сысотун каан тухтухтаканы биле сибекилилигине. Сибекилилигине туран. Хибекиләте семетин ыста олта соответственно. Бис семе 5 ыл быгадын. 5 ыл сытан баран төптүрө косунен таккан сөп. Хеп антуран бир хортопу самый куамба манык сысото бар манык амарант. Ол сысото бир манык бичканик стибулөгөр 1,5 миллион семе бар. Ол то онче үнәйүнүк туру болла 1 миллион семени барга. Ол аты боллаганы әддеттен тухаты жиғатты сысоту кытта. Ол эбиес болланы, кстати, ол амаранты койуту кыстакка камбаттан кәр. Әддеттен үшүйдік тук оны ме жауны келен консультациялахан тухтахан төһө норманнан ыхан төһө тугунан кахан ыхабытты сурогуттан наха тутулукта. Ити эбиес ыхытан сурогуттан наха тутулукта, потому что эбиес укутулуап по эбиеске. Хортопиге кем укутаган? Эбиехен бол укутулуат. Олин кини сирсигиттен саас ыхарга наха тутулуктага эбиес. Сигин кодтардан зерновой культуралар, сигин кодтардан укутар бапкы мукеллеге. Сигин кодтардан эре үйнәе маннык кыранам хак бола калар. Олин антрон боллагана онтуган эме суроктак эдде байхан кастахан түргөн батык тахан келер. Көгөрөн бир неделегер тахан келер, онна каң осты да битте. Барта уже каң остары боллады. Олин боллаган эти каң тугунин бир прогнозын истихаджи канада. Хеп олин бол жигнен удобрениені болланы, эти калийные удобрениялар, минеральный оғырдуыны туқтен. Жигнен хортопуй бағынатығар эти ота қалы хоқтатын. Отан халбақ, отын кыттан халбақ эти микроб бар. Хатыбыт, тем более хатыбыт болланы, туқтан отын бартын қом yoқтақын сәп. Онна болланы оғырдуыны жигнен туқтық датуаны қағып. Эхилгиге денген, біле қарын улар боллады. Қарын улан истағана әм болланы тоң балбағы ду, әбітер эти манық азофосканы ду ыстарын иніне, біле тоқтатыған де. Ыстарын иніне, біле уже қарғы көтен кәр болланы. Қарғы онтан қарын улан түсте удобрением біле инчайын тоқтан уже қойты түсте боргар деп күрді қортарғары. Онтан жігінен удобрениені тоқ эти имені күхін тұтылуқта. Хеп өгіз калийне удобрениялар ең күхін тұтылуқтақтыр. Күхін кутан эхилге хаска ден боргун белемнехтах боллан десеп, атак тухтана, атак бихи болла хортабыт. Баханабыт инте комойдубут сажалканы тухтатыбыт, билетугун хаятыбыт, онна хортартыбыт. Белемнен хоруттаран тухтан баханабыт. Текелен истибикит. Ча бу келен истибит онна туонан истибит жоңутга барга мактал келен те эппит адрса битер келен доктор эби бу эфирге капсинелли батак докторы келен консультациялар хөптен ча до бу эфир битин түмүктү хайында
Ой, куан байтык истебинти. Хортопую